Even kadang contradiction dia tu nanti kat sini try besok kama mo kalian kata penting kalian kata session kita lang ni bangi tengi kuat assurance nabe ba when did kontrak sama la ban full fit dia gini kat di mana only that much ba lano unia kedua bangi and what is the assurance kan lano mentah baik kedai kon hak ban sat nangin yang keren baik waman lano tinggi lano mentah sini baik nama lada baik lada ngin pun kon jarali sebuah mentah uang ibu ibanyakan la asli la laisi dah umpat manukan garanti mentah ngikwa baik bawon sat mentah baik apa ide begini ngin yakaran mentah dia lada kecing yakaran ngilin dia ngilin no ngilayu ke kata jing temu betongi Namar, this is a very genuine issue here. Kamu tak efek ya ki orang pelaju jong kasih baru away even ki pun ki jong ki la syai hadian buat ro. Memang le namla ong ndai ba ong yaki nam ta personal benefit personal interest jong kam dei. Kun dong pi ro dan kami kan employment policy reservation 80% for local. Dia nikba jong kini pi kebun ke belna ban khang bendi na dang idan employment policy. Dia kerana ka flux Kaduna, namar omla suban manra barjela ni sibun igi balong iba mentuai nak employment policy jela nak kiwe kisti kila ban bu ya ki person jong kila ban bu ya employment policy boleh gitu siapa dia jemu jengi madam kalau montahi ni jemu semua kat bang yang ya meeting ke jonging tolong ke meeting ni sek mapi commission ba long willing akan kubur tambah kamde belum delay more than number is of 2 months dia now from last year le nadu she trek July arjan dua kalau ada senam menilai trek July arjan dua one response lata kadang khusus abjar yang berkoi ke sini thom na kebo dia lata kadang ngapte bukan berkom kene ka jingdit pulis segala kira apa to mulai ya kata mereka ke mengikut asuransi subi ke long back ba mentang ke sini pihak asuransi ini bawa kontrak sama udai ban kaki kena jadi lano unda tambah kod ya keren tambah syia keren nganar tu preu ba masalah bentuk moy keren nang tu yes this is a very genuine issue wang anda deru Rai wang let us examine in the cabinet and discuss in the cabinet and will continue inform you. Sistem larang, sistem urbanite. And this is a final and very clear message kolom ni nakasangi lada nyimpat yo kanu ke penginyakran lani kanu kapa long kapa sukses kanu kalian nyimpat hi kang dia. Kata this is a very clear message and last message ro. For more news updates, subscribe, like and share.